Mon ramad azelis. Mon coup d'ara, la Nathalie? Non, mais... Non, Ah. on a gechal. Zaterdalig zuben sorcereset. Zaterdalig zuben sorcereset. Zaterdalig amuego erbe. Zaterdalig agonime modebe. Juste chorégraphe. Zaterdalig zuben sorcereset. Zaterdalig agonime modebe. Zaterdalig agonime modebe. Emañ mo vont da gregi azilis, just mad. Emañ mo vont da zevel un delten evit c'hweza. Displeget meus dit un tammig dija. Se tu vo laket main e kreiz, main tom, a vo bet poazet un tamm da genta. Hag e vo fuliet dour warnan hag e reo ezen dour hag e domo an delten, an delten hag a vo leun ar leborie. Se tu vo ave chouv un tammig diez da an alad restel ar pen kenta. Met, dispare vo memestra. Se tu arpez a zo d'ober a zo, sevel an delten. Hag tomamet. Evit sevel an delten ez eus izoun. On a une impossible à rebord dans mon truc. Je raconte. Une Disken. quoi alors Non, Disken. a vo laket d'ober un sort igloo, un delten igloo. Var a brankou e vo laket palenou, evit dechel an tom da rebars. Hag eus penet ur bach evit ma viche c'hoaz fueta. Tu as vel an gwez kristin, se tu krao kelvez comme ça. Les caouteurs, ça prête d'affaires pédagogue, elle. Hein. Ah bah ailleurs. Isolation, fait de l'arrête. Diffus. C'est tu. Alors, lavardurm delphine petarez. Ah? Peta mo da c'hover aze. Ouah, pegar brav. Bon, don a rin endro pa po echu. Ouais, tu regardes. A dipant ara eus petav e laket ije ar sonfa. Ar c'hwez vad eus laket eus. Tu zo lakat, mais tu zo lakat dour e pieni. Ouais. Mais c'est rapide. A fait non, c'est même quand Dilia Kouronka, c'est tu tout. Da, on peut se rendre dechel ur stammen e c'helez, mais... Hag evo ur vasinen pe ur zaladie bennak gant dour hag ur spouen hag e... Enfin, merde. Ah, ja. Moi, c'est Ah ben, alors on eo. Allez, presque eo. Alors l'air, maintenant ki rester e c'helim, en em lakat war an daoulin, hag an er evo c'hoaz tammo. Bon. Madeo? Ouais. Bon, bah, barrek.